Rečane gledamo na budućnost. I naša je želja da bi ostali tu, da ne bi napustili. Ko bi napustio ovakav lepi kraj i recimo da kako god kreneš od reke, planine, prirode, i zato Rečane ide na neki razvoj seoskog turizma, biznis, pojedinačni, na neki način tu imaju neko zadržavanje. Ako uzmemo procentualno koliko ima neoženjenih i neudatih koji po znacima navoda čekaju neki svoj bolji život, radeći čekaju, može da se desi da vrlo lako odu. Odlaze tako što nije problem da ode jedna petočlana i šestočlana porodica. Odlaze na mladi. Kada odu mladi, jeste da Rečane ima malo manju dijasporu, ali to nije razlog zato što čekajući na odlazak, odlaze mladi ili dolaze, žene se pa odlaze ili se udaju. Uglavnom, možemo da je nazovemo udaja. Mladi odlaze, nije da ne odlaze, ne u tolikoj meri. Ja apelujem na vladi Kosova da izađu u susret meštanima sela Resana, omladini sela Resana, da zaposli i naš bošnjački narod na Kosovu, da ne bi naš narod bego i izašao van Kosova. Ali ipak ovdje ima najveći broj ovih objekata, ugostiteljskih uglavnom. Pa imamo mi to najviše ovdje ugostiteljski objekti, restorani, kafići. Trenutno moj sin radi kod restoran Foa Das, ali to nije rešenje. Ali ipak nije otišao, nego je ostao ovde. Pa ne može da ostavi ni mene, ni ženu. Mi samo njega imamo. I 3 ćerke udate, a ja i žena smo ostali i on. Kaže, ja sam mu rekao lepo, sine, ako vidiš da ovde nema, vidiš ovde da nema ništa od posla, traži van, nađi neku mladu devojku, koja da uzmeš devojku sa sobom i da ostaneš u inostranstvu. Ne, kaže, babce, ja ću da ostanem sa vama ovde na Kosovu. Rečane je posljednjih decenija poznato po izvanrednim ugostiteljskim objektima i još boljim kulinarima. Ljubitelji dobre hrane ne samo iz Prizrena znaju gde mogu dobro da jedu i u mirnom ambijentu. Svakako najveći ugostitelji su braća Aslani, a njihova životna priča je kao iz nekog hollywoodskog filma. Počeli smo od jedne štale. Čajđinica. Istovremeno radio sam u fabrici, brat je radio. Držali smo to prije podne, popodne, po 2-3 sata otvoreno. Klasična, tipična čajđinica seoska. Međutim, vidjeli smo sebe da radom tu može da se dobro profitira, da se dobro zaradi, pa smo se okrenuli tim. Posle 7-8 meseci od čajđinice napravili smo mali restorančić, El Kafanicu u to vreme. Napustio sam posao 1991. Okrenuo se u ugostiteljstvu. To jest, vratio sam se tradiciji koja je već, rekao sam malo prije. Ja, koliko znam, prije drugog svjetskog rata, ali sigurno od 1947. 48. moj djed i otac zajedno su radili ugostiteljstvo. Ugostiteljstvom se bavili. Koliko se zapošljavati ljudi i šta sve sada imate ovdje? Trenutno nas ima ovdje negdje oko 15-ak. Počeli smo sa 2 radnika. U stvari, prvo ja i brat, pa onda jednog, pa još 2 radnika. To je bilo 1991. I trenutno nas ima negdje oko 15-ak ovdje. Može se. Može se radom, još jednom, može se radom postići sve. Ali samo radom i nikako drugačije. Ovaj vredni i ljubazni domaćin koji je, kako reče, počeo tako što je adaptirao štalu, a sada ima više hiljada kvadrata jednog od najpopularnijih restorana u Prizrenskom kraju, podsjeća da se i ovdje može dobro živjeti,
a ne samo odlaskom u neku od zapadnoevropskih zemalja. Populacija nije upravo. Radnik ovde, radnik svugda. Ako je neradnik, ne može postići ništa ni na zapadu. I na zapadu tamo ne pada s neba i tamo treba da se radi. Ja imam radnike koji su bili nenormalno veliki radnici kod mene, koji žalim za te radnike, ali sad im se divim. Otišli na zapad. Bio radnik kod mene, radnik uspeo na zapadu. Imam ljude koji su otišli na zapad, neradnik ovde, neradnik i na zapad. Tvrdim i stojim za toga, imamo primere takvih radnika. I uvek kažem, samo sa radom može postići sve. Na zapadu ne cvetaju ruže svima. Ako radi jedan posao, pa radi prekovremeno, pa ili radi drugi posao, može da postigne. Pa i ovde, neka izvoli nek radi 7-8 sati više u nedelji, ne dnevno. Nedeljom neka radi prekovremeno. Nek uzme sebi koju dnevnicu i ovde može da zaradi, može da se živi. Pogotovo ako radi i muž i žena. Na zapadu samo jedan ako radi prima 1200, 1300, 1500 eura. I ako plati stan 700-800 eura, hrana, nema ni na zapadu ništa. Ovaj posao otac moj je radio, ja, deca moja i tako. Biznis je familijarni, svi smo radimo familijarno što se tiče toga. Imamo radnici, isto iz familije, osigurani i hvala Bogu snabdevamo, radimo pošteno, časno, kolemo. Šta sve imate? Naši proizvodi su prvo domaći sođuk, šarski sođuk, domaću pršutu, šarsku pršutu, pileće, teletinu, jagnjetinu i sve drugo što je od mesa. Moja deca rade sa mnom i baš mi je drago što rade sa mnom, jer ovaj posao su zavolili i hvala Bogu što su zavolili. Ja sam Denis Korišepi, student informacijskih tehnologija i telekomunikacija. Studiram u Prizrenu. Prošle godine sam završio osnovne studije bachelor i odmah sam upisao master studije. Dok studiram ujedno i radim u mesariji kod mojih rođaka. Radim tu već 3-4 godina. Dok studiram u isto vreme se i snalazim za trošak, za izlazak, za knjige što mi treba i za sve svoje potrebe. Za razliku od drugih mojih vršnjaka kojima je glavni cilj da napuste Kosovo i da nađu bolji život u drugim državama, meni je glavni cilj i osnovni da ostanem ovde i nađem sebi odgovarajući posao u svojoj struci koju radim i da se snađem da živim ovde sa mojim roditeljima i obližnjom familijom. A neki koji su otišli na zapad, spletom okolnosti vratili su se i počeli da rade ono čime su se bavili njihovi preci vekovima unazad. Pritom dobro žive, stalno povećavajući proizvodnju. Mi se bavimo stočarstvom i proizvodnom sira. Mladog sira, šarski sir, džiza, sve što je moguće od mleka što se pravi. Od toga živite ili kako? Živimo direkt od stočarstva i proizvodna sira. Pa u prosek je oko 10 litra za šarski sir, oko kilogram da izađe. Tako. Kome prodajete to? Pa prodajemo, imamo po restorani, mušterije dolazi iz Prištine, iz Prizrena. Imamo lično iz sve sela, iz gradove i tako. Ima li interesovanja? Pa ima. Pošto stoku čuvaju u staroj štali, a preradom mleka se bave u podrumu svoje kuće, sopstvenim sredstvima uspeli su da podignu novu i modernu štalu, koja još nije u funkciji upravo zbog nedostatka finansijskih sredstava. Štala se nalazi stara dolejama, to je stara štala, sad sam napravio novu štalu koja bi hteo da produžim još više, a uz pomoć malo države ja bi to proširio i tako i zaposlio bi još više radnu snagu i... Objektivno, koliko biste mogli da imate krava? Ja bih sad trenutno sa ovo, ja do 20 grla mislim da držim
dobrih muznih krava i tako imam zato proizvodno mleka, što proizvodim sir i ovo, u potražnji je dosta, zato ja radimo čisto domaći sir, tradicija, ranije smo imali ovce pa koze, pa smo to prekinuli, pa sad eto ja opet sam nastavio onu tradiciju staru. I ovako dobijaju više tona šarskog sira i drugih proizvoda od mleka. Nadaju se da će prelaskom u novi objekat i povećanjem grla stoke povećati proizvodnju. Imamo mi oko 200 litara mleko, najpotražniji je za sada mladi sir, znači pravimo oko 20 kg mladi sir i to ostalo šarski sir, čak moram i da kažem potražna je kiselo mleko podnašinski, jogurt pravim isto to po narudžbenici, to znači u roku dana sve ode. Za motorka mešaj, ne? To je privatna pumpa, to je porodični biznis. Radimo sad, međutim, u zadnje vrijeme, kasnije su se otvorile još 2 benzinske pumpe u ovom regionu. Jedna je niže prema Prizrenu, druga je najviše prema Sredskoj. Koliko imate zaposlenih ovde? Pa u radnom odnosu smo, otac je u radnom odnosu, međutim on je sad u penziji. Tu je zaposlena moja žena, imam jednog noćnog čuvara i radnika koji radi preko dana. Znači 4 osobe faktički, ja sam tu. Ja sam inače zaposlen, radim i kao lekar gore u glavnom centru porodičnog zdravstva ovdje u Rečanu. Tu sam i šef, tako da bi moglo da se živi i da se razvija, mora da se radi više posla. Rečane, odvajiva kad je bio ugostiteljski centar, sjećam se ja kafana iz mog detinjstva, 70. godina, bilo je kafana u Rečanu. Možda u Župi nije bilo, ali u Rečanima da, to je bilo po nekoliko kafana. Pa od 70. godina, 80. godina ovamo, 90. godina. Ja znam, u Župi sam bio negdje 4. objekat, ugostiteljski objekat, 4. ili 5. tako. Sad nas ima od Prizrena do Prevalaca preko 25-6 restorana, 27 km, 25-6 restorana i to restorani s imenom. Ja mislim da je u pitanju opet tradicija. Ne samo kod mene, i kod mojih konkurenata. Ja mislim samo da je u pitanju tradicija. Kvalitet je bez danjega, to je nepobitna činjenica, svi imamo kvalitet, svi spremamo na svoj način. Domaća kuhinja, prirodna kuhinja, ali samo kvalitet i ja mislim ta ljubaznost ovog kraja ovde, ne samo nas ugostiteljaca, ljubaznost ljudi koji žive u Župi, tolerantni, fleksibilni. I samo to čini ovaj naš kraj prepoznatljivim. Ne samo u ugostiteljstvu, u svakoj branži, u svakom pogledu. Interesuje me istorijat ugostiteljstva ovde. Gde su sve vaši ljudi tamo iz Rečana radići? Najviše, tako je, najviše po Bosni. Evo, moj rahmetni otac, oni su radili u Bosni. Ja mislim, Rečana ima negdje oko 200 kuća, tako. Ja mislim, toliko da ima i po Bosni. Nema mesto, nema kraj po Bosni gde nema iz Rečana pokoja familija. Gde najviše? Sarajevo, Zenica, Kakanj, Banovići, Livno, Bugojno. Ma nema mesto po Bosni gde ih nema. A najviše Zenica, Sarajevo, to je Sarajevo, Zenica. Najviše. Naš ugostiteljski gen postoji godinama. Evo recimo od mene. Moj otac je 50. se udavio u Bosni. Znači 50. godina je on bio od 48. u Bosni. U
Žepčev je mog oca mezar, znači 50. je se udavio, a komplet naš narod i naš, recimo, ova naša sredina je ugostiteljstvo i slastičar. Znači, mi smo od godinama, kako bi ti rekao, možda više od 120 godina po Bosni, po Pečalbi, uvek. Neki roditelji su preduzeli konkretne korake kako bi svoju decu zadržali u rodnom kraju, a ne da odu nepoznato i napuste sve što su stvarale generacije. Konkretno ja, pored toga što sam ih usmerio tamo gde možda i je posao, jedan mi je završio fakultet i drugi završava fakultet sa tendencijom da ostanu ovde. Pokrenuo sam i mali biznis koji će ih možda zadržati ovde, što u neku ruku sugerišem svima da probaju. Ja kažem da svoje najmilije mesto je mesto u kojem ste se rodili. Pokušao sam, evo, uložio sam im da tako što sam im otvorio jednu apoteku, nadam se da će opstati, da će raditi, da će uspjeti da se održe ovde. Ne možemo svi otići odavde. Ne možemo svi otići. Ne slažem se sa time da odemo svi odavde, da se napusti selo, da se napusti župa, da odu Bošnjaci odavde. Ja lično činim sve da svoju decu zadržim ovde, da ovde rade, da ovde egzistiraju, da rade na svim poslovima koji će im omogućiti ostanak na prostorima gdje su rođeni. Ja sam od 81. u trgovini, radio sam sa neke zadruge, pa sam onda ITK Svrljig, koja je bila firma, mogao si da sanjaš i moglo se živeti. Evo, od 90-ih vamo sam privatnik, ne mogu da kažem da je bilo loše do 2005. Od 2005. sve ide kako ide naopako. A koliko ovakvih mini prodavnica ima ovdje u Rečanu? Mini prodavnica ima negde oko 5, ali sad izgleda nam došao kraj s obzirom da otvaraju velike marketi. Ovde je više individualno, ovde se radi, obzirom da je Župa turistički kraj, posebno akcenat na selo Rečane. To je jedna grana koja u stvari ima progres ovde i uglavnom se ljudi baziraju na razvoju turizma. Opština pokušava sada i također ja imam jednu inicijativu da pokušamo sa seoskim turizmom. Ja sam o tome razgovarala i sa direktoricom za turizam i ekonomski razvoj. Postoje ideje kako možemo pokrenuti to. Ja verujem da ćemo naći način da uposlimo manji ili veći broj ljudi uopšte iz Župe koji će imati šta da prikažu u turističkom smislu i verujem da ćemo u jednom narednom periodu izaći sa novim planom gde ćemo pokušati da prezentujemo Župu kao jedan turistički kraj i kao etno sredinu. Ja ću pri tome dodati i ekološku sredinu. Svakako i po tom pitanju trebamo malo više da radimo, obzirom da je Župa bogata i sa rekama, potocima, prirodom. Nažalost, radi se o tome da ljudi nemaju tu svest ili posebno izletnici koji zalaze na izletišta tipa recimo Prevalac, gde pokazuju svoju nesavesnost prema prirodi. Trebamo edukovati narod, trebamo raditi na tome da ekološka svest se podigne na mnogo višem nivou, a to će definitivno uticati i na privlačenje stranih turista, pa za početak ja bi bila zadovoljna i sa Kosova da u malo masovnijem broju dolaze ovde i da vide ove prirodne lepote. Od početka procesa decentralizacije na Kosovu, bošnjački politički predstavnici, a na zahtjev građana traže od centralnih vlasti da Rečane postane opština sa većinskim bošnjačkim stanovništvom. Smatraju da ispunjavaju sve preduslove.
počev od toga da u ovom kraju živi više od 10.000 stanovnika. Međutim, uprkos brojnim obećanjima skoro svih dosadašnjih premijera, nije se maklo od obećanja, i to najviše onih uoči izbora. Ja sam zagovornik da opština bude ovde i da ima osnova za to. Ako napravimo paralelu sa nekim opštinama, ovim mlađim, da kažem, opštinama na Kosovu, onda bismo videli da zaista Rečane daleko je iznad tih opština, da ima mnogo više kapaciteta. To se odnosi i na ljudske resurse, znači ljudski kapacitet. Mi imamo jako školovan kadar. Imamo, smatram da je i područje koje može pružiti mnoge mogućnosti, tipa ovo što sam i malo pre pomenula, turizma, što da ne i nekih mini pogona i slično, ali to se otvara mogućnost tek onda kada dođe, dakle, to pitanje na stolu i da se kasnije svi ti infrastrukturni projekti realizuju. Niko neće ulagati sigurno tamo gde nema sigurnost, tako da i naši, recimo iz dijaspore, iako pokazuju želju da investiraju ovde, jedan od kamen spoticanja jeste to što nemaju onu pravu sigurnost kako to realizovati ako pri tome nije sigurna njihova investicija. Smatraju da bi sa proglašenjem i izvršenjem decentralizacije i proglašenjem opštine Rečane, da bi oni imali mogućnosti i sigurnosti da ovde ulažu i da žele da pomognu upravo svom kraju. Ja mislim da ima dosta tih ljudi koji su jako vezani i emotivno, da kažem, za ovaj kraj i smatram da bi zaista proglašenjem opštine Rečane bila i zadovoljena pravda manjinske zajednice, pre svega Bošnjaka, obzirom da smo jedina manjinska zajednica koja nema svoju opštinu. To je pravo pitanje, ali pitanje koje niko ne čuje. Prvo mogu da kažem da su se oglušili naši političari, da li im odgovara ili ne odgovara, nisu uporni da bi mi dobili opštinu. Dođe recimo, jedan premijer koji je obećao, pa je otišao, pa drugi premijer, pa treći, i faktički mi smo ostali samo predizborno hvalene, Rečane će biti opština. Zašto bi drugi meštani drugih sela odlazili u Prizren za svoje dokumente i sve njima što je potrebno, kad mogu da imaju ovde u našem selu u Rečane, da imaju svoju opštinu i da se snalaze. Ipak je drugačije da se snađu sa ljudima koji govore naš jezik, koji rade, koji lakše je da se snađu, da podnesu zahtev za bilo šta i sve što im je potrebno. Prvo treba država i opština Prizren da ona malo ovo. Nije stvar ti sada postavila kilometar kocke i kaže mi smo stavili u Rečane ili u Manastiricu ili bilo gde je ovo. Nije to. Je li tako? Treba radna mesta, bre, dušo moja blaga. Treba da se neki da potera za radna mesta, da ne bežu mladi. To je najbitno što postoji. Za buduću opštinu spremni su i u školi. Zgrada je, zahvaljujući sredstvima donatora, proširena i veoma dobro uređena. U njoj, osim osnovaca, nastavu pohađaju i učenici više srednjih škola. U okviru gimnazije je prirodno-matematički smjer, 3 odjeljenja. Ekonomski smjer ima smjer ugostiteljstva, odnosno pravi naziv jeste menadžeri ugostiteljstva. U svom sastavu, znači, oni imaju 2 odjeljenja i odjeljenje tehničke škole, dizajn i modu, koje ima 3 odjeljenja, mahom su učenici koji dolaze iz Župe. Slično je i sa Centrom porodične medicine. Osim meštanima Rečana, u njemu se medicinske usluge pružaju i onima iz sela koja gravitiraju u ovom podšapaninskom kraju. U samom centru se radi od lekara radim ja, rade 1-2 tehničara, stomatolog sa asistentkinjom i imamo jednog čistačicu tačnije. Znači,
ovdje se obavljaju usluge primarne zdravstvene zaštite u lečenju populacije u župi. Sem što postoji glavni centar porodičnog zdravstva ovdje u Rečanu, postoji i ambulante koje njemu pripadaju. Tu su ambulante Gornje, Donje, Ljubinje, Jablanica, Manastirica, Nebrgošte, Planjane, Mušnikov. Ja se nadam da nisam zaboravio nijednu. U perspektivu, ono jeste u suštini centar. Pre je ovdje radio i internista, izvesno vreme je radio i pedijatar. Određeni kratak period je radio i ginekolog. Škola ispunjava sve uslove da bude jedan srednjoškolski centar, s obzirom da u našoj školi ima otprilike, nego ima 19 prostorija koje su spremne za izvođenje nastave, kompletno opremljene sa svom tehnologijom koja je potrebna za obavljanje vaspitno-obrazovnog procesa. U nekoj perspektivi idealno, ako gledamo, koliko nekad bude opština u župi, da će to biti u Rečanu, ne znam gde, uporno to ponavljam, bitno je da bude u župi. Ovdje bi moglo još, bi trebalo još puno toga da se doda, pre svega u smislu povećanja broja radnog osoblja, kao i poboljšanja kvaliteta usluga. Ponavljam da je to političko pitanje i smatram da i mi sami politički predstavnici trebamo izvršiti malo agresivniju presiju. A zašto to ne radite? Pa to pitanje se ne može možda odnositi na mene, obzirom da sam na lokalnom nivou, ali svakako da ja u svojoj partiji stalno potenciram ovo pitanje i stalno tražim da naši poslanici iz koalicije, dakle Vakat, to javno iznose. Možda je tu mali zastoj, da kažem, ujedinjavanja svih poslanika iz bošnjačke zajednice, to se odnosi i na drugi politički subjekt, to je NDS, da oni zajedno kao 3 poslanika iz bošnjačke zajednice postave to pitanje na centralnom nivou i da sam politički vrh vidi da oko tog pitanja mi smo jedinstveni. Tu je, ja mislim, glavna tačka ili poenta dobijanja naše opštine. Ali je fakat da naši poslanici, naši političari do sada nisu izvršili takav pritisak, imali su mogućnosti. Ovo verovatno ste sami zaključili, obzirom da je ova vlada jeste kakva jeste i da vrlo često zavisi čak i od jednog glasa. Smatram i ja da su mogli da iskoriste upravo tu poziciju. Sada kako su oni razmišljali, ja to ne mogu da pričam i ne mogu da tvrdim, ali možda nisu našli najpogodniji trenutak. Ja mislim da svi od nas trebaju tražiti uvek svaki trenutak, svaki pogodan trenutak, da se to iskoristi kao jedna pozitivna diskriminacija. Mi ne tražimo nešto što nema niko. Mi moramo imati svoju opštinu. Kako god da je, kakva god da je, šta god da je, gradit ćemo, ulagat će se ovde u opštinu puno više i od strane države i od strane ljudi koji se nalaze tamo u inostranstvu. Smatram da treba, smatram da Bošnjaci zaslužuju svoju opštinu. Neka bude opština, neka bude opština Župa, neka bude, bitno je jedna, to je opština Bošnjaka. Smatram da bi povećali broj radnih mesta, smatram da bi se stvorili uslovi, smatram da bi se proširio, da bi se otvorili, znači još bolji uslovi da bi se stvorili za turizam, jer egzistira na prostoru Župe ugostiteljstvo, egzistira poljoprivreda, se može aktivirati, sve grane druge. Smatram lično da je održivo. Održivo je i da nije, mora da bude. I završimo ovu emisiju upravo ovom porukom da Rečane i meštani ovog Bočan-planinskog kraja najveću nadu vide u formiranju opštine.
Veruju da bi usledila brojna ulaganja, a time i zapošljavanje, naročito mladih, što bi dodatno sprečilo iseljeničku reku.